Okulja Richard Bahati omutura w'ekyaro kya Kyondo nagira ngo mu kiro shamwenda ahurire ebikora no kukumanya ngo omugyera gwa Nyamwamba gwijura. Nahura sound ya mizi nagira mukazi wanjye nti nosa Nyamwamba yashuha yizura. Beni kuzaika shahi 11 natambura niza naika mizi nagareba nashanga gizwire konkati gizwire nkavurizo kuga kwizura ya government iyo cyo kola ya kubirene tuyambaye katuletera za mashini Nyamwamba bakagigara hansi etaligendera ruguru akiri side na side bateke bitaka bakolenka ba Italy no manya bakajombe kele bitaka abo babyaramwe bihoro. ASP Solomon Mugisa Akiki omushuganisa wa polisi n'omuntu wa burijo abo cyanga cya Rwenzori East yahamya amakuru go kwijura ko mugyera ogo baitu no kuterera abantu baitu okorora okwehara kusembera hayina maizi na muno munabamba kondeze kugeza hengoye abamo nibajya kunabiraho so tukusaba abantu baitu kurora nti mwehale omugerogo abo kwa tukushaka kumanya obwire bwona nikisobora omugera nshaka kongera kandi kutwara abantu baitu nukwita abantu baitu n'ibintu byabo. Omugyera gwa Nyamwamba gutwire gurukwijura gukaboga obwire bwingi nuguhendera gutwire amagara g'abantu bingi n'ebintu byabo. Amakuraga gashakwa Gilbert Mahanguzi aba TV West.